Sao moya watilikanda teka muonza otondo nene na kwa thaindi nitwaluka ne ukunikili wa mathangu mwa mukata kwala endi matanesa kwiwa maikethwa nitwa Caroline Mweni wa Muteti ni kwete thangu ya The Standard na indi nitwa Salisha Beti wa Mbua ninawe kwa chukana wa mukiene saa ni thendi ukunengelele maovo ala me thanguni ya The Daily Nation. Good morning Carol. Good morning. Ni kwa wa mukiene saa maovo ala me vae thanguni na ya The Daily Nation maingi ni mako kita serikali na kidogo magali kangalikoni ya ulei ya uteti otau tise tuambie ne thangu ya The Standard udhiwe thangu ya The Standard wandikitwe broad-based family na indi unenganite andu aingi me thanguni ye makona nito na mundu speaker Moses Wetangula na indi kukatuika kana kwa ibinda yimwe Moses Wetangula ni wanengani weta mutongo yi lakini kuma family ni yake kuma ndola relatives cousins uncles na ndwange mailite kwitha kana brother wake ni mose toe makalikanthini wa utongo makasikiwa so many government oppositions ila indi Kenya aingi mailite kwitha mevo na bakula nitu kiini cha kwitha ni cha musi kana ni cha Kenya on there nondo for example na sisia ningona CS wa environment mundu Dibora Barasa eta speaker Moses Wetangula ango pe kazi ni wakiongi ukuitwa Juma Mukhwana ni PS wa industry pena Tongaren MP John Achikati pia ni cousin wa Wetangula pena Beverly Opora ni principal administrative secretary no cousin wake pena kazi ni ungi ukuitwa Chisantas Wamalwa na ni National Standard Council chairman pia pena Timu Wanyonyi MP Westland ni brother wake wa speaker Wetangula na Nancy Baraza na keni former chair wa GBV task force na pia bena Harriet Chigai ulani presidential advisor ona keni cousin wa Wetangula asunando nyanya mamukonyo omwe yes alama kwa ati nyanya serikali na nono ni kuthatu they are relative to the speaker na ende na itu yethe lako sisi kweli tuko na watu kwa serikali tuwe sepe ndaimwe mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua waise kana the government ikakindukithia kitawa shares na yuni kana yubikie na kwithwa wolotetwe kana wosetwe mwanyani muna pe wetu la wedite kwithwa yete na wamina kwosota yunithi ao yuina mwana wako kusiandu I pick my brother I pick my sister I don't know but now isu ni mianya mingi nengetwe mukonyo yeah it would be very unfair to Kenyans na ili atwilike thangoni ya The Daily Nation uthi wa thangoni makula siayo who owns Kenya? Kenya is supposed to be owned by us, not the leaders. Kenya is supposed to be owned by the Kenyans, not by the leaders. The leaders are supposed to lead, not to own. Wewe mwananchi kana wewe mwenye nchi. Kuna wenye nchi na kuna wananchi. Who owns Kenya? Alright, na inde thangoni ya The Daily Nation uthiuni witu tukomana na company kwitwa Finsprint na ula ukwetwa kwithia witethese nthini wa nyaicha wa mbesa ili itumika nthini wa muvango wa witi ungua kadi ya SHA na yubethi tubena mukulu ma u company usulikilite banundu wetwa kwithia ila wabikiana ku process ilobia kwe masipitali utiala na kilungu cha 2% of the value of claims na yubena mukulu maingi kwithia report ila ya kana wiwa nola webo weto kwithia ni company wa Safaricom we in partnership nonge kwitwa Convergent Network Solutions nonge kwitwa A Payroll Limited asuni momeo wetu kana manengetwe lingilia wakutoa isi wakana wakutethesia ndeni wa kwebanwa kwa mbesa isi ya kadi wa SHA kuma kula kwa serikali ko kila lengaliko nengi ya hospitali na yu company uno wa Finsprint we weto kwithia ona wewe ndeni na utiala na kilungu cha ile percent besa selesele ende tuyo bau tukakomana na maobo ange bala maobisa mavolisi mai kumwenda mumbunge wa Nyeribari Chache Zaheri Chanda abiki na kwe yumiliana kwandikithia statement kuma na mavithuki alama na atwaiwe kana ithoko ile na kusiwe kwe wakatano muthelu ku yake umbu kaunti ya Kisii kapindani ka umbano wake uteti ulo na atwaiwe ni ngaliko ya ulei ungu walinda mwananchi atongo ima mwananchi na vala kilengese ni kiumundu mona aviki na kutiwa ni thayu na ngika utama na aviki na kukwata maumisi mai
Tosisi nayo thangu ya keli ya The Standard indi yena mauvo mako machamono mako yangalikoni sia kaseve ngalikoni sia kadhiani yeto kaseveni ngalikoni sia kadhiani na indi kwevinda yemwe mundu umwe mundu umwe kwitwa Wambua Amos Wambua tuika no wa yekibeti chake na kibeti chuke keke ito asio kaosa twili tutwake twili tuwawa na indi omo wani wabidhi evidence isu kwa mkumoba nekunia na adhi ya mecha so na sad. Yu mundu umwe ithe wa Wambua aile in the baunza kwake ona ngite yoke kwite kindu isembese twana twake tuye so kuangalia ni a limb kana ni kapat kamwe wakana kanini so buno waindi ya sisia na ethele kunia yu na yu atuika kana Wambua oyo ekie kiko ki andu matekwo nela wone wesika wakana andu amate musiunu isino mukamwana ndeoneka mukamwana ndeoneka ona umwana wake ndeoneka isi ana ikuoneka esika wane maindi oshago kitui mekala kitui ibona ya mwisho ya Wambua kuoneka ya simu yako niwe atuike Kajiado o yunde sikia balawe naende kuituka kanai Wambua na miaka 23 na muke na miaka 28 mena siana isu itatu actually muka wake na features kana aimo iso ebu ya meimonza na twili tututwili twakie twa kana twa waiwe ketuika kamweke na miaka ne watu natunini kamweke na ita kena around 8 years na kauka ngeke na miaka na Joyce Mutheu na miaka na Sarah Mongai na miaka na a 7-month features yani mundu wa muka emoito ati yakana ka miaka na kangi kana na omwe abitha kidukune ngite yesoneka yoneka musiku ite kalungu kana na ne kuya ethe ona ando asumalitha maendeto shago na yu mundu su ya mweso ne kuya onekie ekuyanga likone sia Kajiado ando no maende na omumanda na inde ethe etawa Ezekiel Wambua ainena aisi if that boy is caught kana mwana usu akwatwa na atuika ni wono wa yandu wasu serve the state for the rest of his days kalendeni emwobe let him rot in committee prison inya wa Wambua or UMB ni also to point to person of interest nikenda tabanye mwana wake in the Valawi Kadhiani sub county police commander mundu kuitwa George Kashmir aise nimeosa murder charges against inya wake okay kindu chambe kindu cha kumacha muno kiu kana ni maobo mena wito mwingi muno lakini kimeko sia ninya matambi kana inya no to biana akateta kwa sort a point of person of interest with the of course no kwitho mane na mwana no say of course court ndo guilty lakini no kutumia kumanda maundu amwe makoneti mwana wake nende mavu asume thanguni ya kele o thanguni yu ya kele be na mavu mathuku thangu ya kwanza standard je na maundu mundo makoneti gulism DCI kuyanga likone sia gigiri ne maende na kumanda andu eli metuika ndo asuma na alikile hoteli umo kuitwa Chaiwai restaurant kuyanga likone sia Westland mwendoni wa saida sia weyo ya ndo asuma alika andeni wa hoteli usu mana kunisasi ukisebeni na meya ndo la mebu the manengane any electric kana maybe mama ndo tasimu kana ma laptop mama telemete muno na mailela ando asuma na masked ndo nayo mana na mana akonieke ko chanda tika 25 ando asuma ilela mesani simu siona ende kuituka kana bena pana ina ma iPhone manosi iPhone than tu mosa simu emwe ya smartphone ya Samsung na laptop than tu na ende Chaiwai ona kana mwene hoteli usu kuitwa Chaiwali asia kana criminals asu eli manasto meye kana manali kilendeni wa hoteli usu na after mosa kila manosa maumala na matie meje isasingile kisebeni ende nenda ka kumanike sietwa ayake na ende oithangu ni yake ile tumino kelele ni mabo makoneti oteti balainde mundu Justin Muturi ende onaise the wawende isa kuungama kana kuungamwa ta presidential candidate ngalikoni ya opposition wake thaendi aikwata amba mundu kana Wiper leader Kalonzo Musyoka atwike indi flag up bearer ende ona ake ine na notulile muti mundu igashagwa kwa cia kana kuelekania ayasa kana NAC coalition ya nenga ni presidential candidate mwaka ni wa 2002 mia ikauta
before about 2 months before the general election na we ICA ando meke kwa satitene and awetwe or you nundu wa kwithiwa kutinda mwi postpone kuweta kunonze mwe akunenga President William Ruto a platform ya kuspread propaganda ndini wa uneni wake wa metoke mavwasu maithanguni ya Kelly ya The Standard na ndire ndi kunengelele mawala maithanguni ya Kelly na yakatatu ya The Daily Nation tuikomana na maovo makonitie a Kenya alama nae kuya nde ya South Africa na ila kwa ibinda ile tuipusi ithoko NMB mayenda immigrants kana andu alama tema ndisu ya South Africa masiokethie mako na yukwe wa kana una betie andu 55 ni manamini kupika bante ya Kenya mumete kundisu ya South Africa na bana ni muvango ulawebo wa ngwatanio kana wa Kenya alama ende na kutethesiwa ngwatanio ile ende na kutethesya kwa Kenya alama kwambite kundisu ya South Africa kusiokethia bante ya Kenya na report ya bamwele mini kunenga no iweta kana andu mana ele miongo thandatu ni mumamini te kusiokethia bante ya Kenya na last bunch ya andu ala matieje kuntisu ya South Africa mekwatio kusiokithia bante ya Kenya kana kubika bante ya Kenya kwiwa kana wa matuku nana Kenda, sorry, on the 9th of July na indi ndikolo kana South Africa ithitwo ilunja andu ala meku na tia Kenya meoka andu ala ngio nthe umite nthilingi mayasi kana they are taking their jobs menda masioka ko nikana mabikie na kwikata ku retain kila meweta kana no thui wonu ndu mease kana ila andu moka mathuku mandhisu mathuku maana maitu mambesa misini kana kula mbumite na imi ase kana kiuni githitu kitamba icha muno kwati wa ndhisu na ndukolwe kana andu ala mbumite ku mease kana andu maku ni lazy they do not want to work so ala maku ni momenda makatethesi kokidie kwati wa ndhisu ya South Africa na indi amakatu ala mavikie kunena na andiki mama boy tuna kusiokethia bante ya Kenya kwiwa kana wachuma kiki mindi na kuvita mease kana well more ICA I will never go there even to greet somebody or to buy something. I don't even want to see that country. It is very dangerous. Uweta wa Anthony Waweru hula anaendeleva wa basiku ndisi ya South Africa. Abe ungeuna ukwasekana I was torn apart because I had hoped that maybe this thing will pass, then we carry on. But having in mind that I have lost so much, I didn't have much to hold on. I needed to go back home. Wow. Na indi ithanguni ya katatu ya The Daily Nation tuikomana na maovo mekuenda maovisa manene ndini wa Mount Moses Ivanti ya Kenya DPP na police boss Ulan Douglas Kancha mekuendeka mabikie na kuiva mumanyi uo mwe ulawe wa skulu wa Jomo Kenyatta University of Agriculture JKUAT slingi million nyanya kwa kila mewatakana ni wanyama iwe ni mobisa ma polisi na aiki wambeni batena kitumi na iwata kama iki wambeni kabindani kala waendete womete skulu kila ndiendete hostel na yu ni kwa teki kuikiwa vio vikia vanene kuthethe sisi kuila sithi ito si reportiwa siya mawisa mao sesei kuithi amenya masia mwene nthi kana mwene nthi aiki wambeni batena itumi siya kuyana. Ithangu ya katatu ya The Standard audio wandikitwe education reform leaves school with more girls than student kana inde mawaluku amwe mekitwe ndini wa kisomo na inde metwika ni matumite inde ng'ombe siinge basugulu mbe wa manyegwa nitunengetwe example ya mundu kamweli tukamweke kwitwa Maureen Amwesiwa kana miaka 14 na inde kwitwika kana curriculum kana inde ka design itwe ketwika take utuma education kana kisomo kithiwa indi kitena utethio mwingi kwa manyigwa na indi niboneka kongamite sukulu umwe ukoneketwe nando na indi kwituka kana sukulu umwe sina kana na sukulu umwe ba otwika wina ciana 5 na mwalimu umwe na indi kwituka kana sukulu usu ndo akwitha barena trained teachers ciana ni sema sukulu usu na kana kaka kwitwa Maureen ketuka kana asomea sukulu mo kwitwa Manoni Primary School na kesa kuko sukulu ni osu na indi oyu kiokoka musi wake aende na umanda paloto na kukatoa na indi ketuka na the nearest school
ye around 3 kilometers palaka ilite kuthamia pena Tabitha Katingu ula inde ni resident kana ni mwikali wa bandhi ya Kenya yasa we want the best for our children kana tuenda maisha masiokwe ama nigwa kana kuisia na sito na ethe sukulu ndena enough trained teachers na other required facilities kana sindu lenge si kuendeka sukulu. Why would we waste time there? Kumaanisha kana sukulu wo tuika inde ngombe nisio sioneka siyethwa ku kiwanzani ni kumaanisha kana inde kuina alimu kana kuisi ndula si kuendeka sia akuya ngalikoni kana sukulu twese oithangu ya kana kwa mituke indi ni ke oboni na unengelelwa lo nengete oito ithangu ni yambe kukonya kana indi mundu speaker wetangula ethitwe andola mekuandikwa around kana ndini wa governmental positions indi mema kazi make kana relatives make na indi kuituka na kiune kietete nepotism kana indi kwithiwa andu anama family ni mame unengwa miana thukumi bandhi ya Kenya paka ita makula nyomai pena regional equity na indi mekulia kana really benefits kana wano ula with it benefit kuma kwa state power Gachagua kana former DP ainena ICA aivo mthenola memorandum ya twikie ya kana ya allocate 30% ya government opportunities to Western Kenya they were negotiate kana maine na nisi about 30% ya memorandum mwesu kwa inengwa kana opportunities isu sinenganwe ku ya Western Kenya na Asia. It was later changed kana ya bendo iwe na a relative more may include wa only 2 promises kana no mawatho no ele alama ya niwe position ile kwati wo uni Mudavadi na Wetangula Asia which mainly benefit them and their families. Sindula sa bendo we no ile position ya Wetangula position ya Mudavadi na ende kutoka na position isu ni mabenefit ya more na mesiyo. Na inde twisonge thangu ni akana ya The Daily Nation tukomana na mawala manengete uitondeni wa thangu na inde mutwe wa ama obo waandikite audit exposes private firms grip on 104 billion shillings SHA system. Na indi report isu kwa withia ni kana pena maumie makwase kana pena company kuitwa Finsprint na ulo kwetwa kwithia ulikilile ndeni waania wa ilobia ilile ketwe kutam kunenga no masibitali ni ungu wa mabango wa witi wa SHA na ibe na complaints mbingili mini na kumwa amaye kati wa mabisa manene maunduni mawiti mayase kana they were not even consulted that there would be another company that should be handling the SHA billions na mayase kana percentage honestly could retain one company 2% of the funds they were not consulted and they're against that. Nondo yu mesengae there already been a company ile inanengetwe kanenengetwe lingilia wa kutwa isia onya ichawa ilobisu Safaricom Convergence Network Solutions na Payroll Limited niso si they ask publicly si allowed kana sinengetwe lingilia wa kunenga nekana kuiwambe sisu kumakula kuingale kwa ya serikali kwa kila ndia masivitali yu company huku ito Finsprint na gwola uweto kwithia witu mikota huku iba ilobisu huku itiala na 2% ilobile si uletwa na kitumini kiu nimeende na kuteta amaka to alama bikiena kunena ni ulona mwandiki munene ndini wangwatanio ya masibitali ma kuya interior etwa Rural and Urban Private Hospitals Association of Kenya etwa Dr. Brian Lishenga nule anile na kiu na amina kuwasi ati is this even legal? Were hospitals consulted before this deduction was introduced? Because from where I see it, that is not something we agreed to. Na wata kana mena kono ndini wa kwamua kwa kukoniwa kwa kampuni wa Finsprint ndini wa kwa ilobisu kana unyaicho wa ilobisu siya SHA na indi hospitali mengi report ino nenga nitwe ingi kasi kana many hospitals have been complaining about not receiving their money. If no one follows up, then the money goes back into the system. Yumale kukwatiania nasio siweta kana sika sioketi na sisioka yutu kampuni ni tutu iva to connect na indi paka weta kana hospitali alame na
na thina kana methitu mai experience SHA payments kana sithia si delayed me kwendeka ma confirm banking details ile manenganite na mayandika my request written explanations from SHA na escalate and resolved payment disputes through official complaint channels promptly. Ende ithanguni ya katano ya The Daily Nation tuikomana na alama ubo wangi manenge tu itoto ithanguni no ya The Daily Nation alama obisa ma polisi mekumwenda mumbunge wa Nyaribarichache Mr. Janda aviki na kose wa matambia na kuandikithia statement kumana na ithoko ili na kose yondeni wa ombano wa linda mwananchi na ulona atie mundu mwe atethayo kana mundu mwe aite thayo wake nando miongweli makatiwa na maombi mai umwe katuwa alama na avikiri ndeni wa ombano su wa linda mwananchi ni musilimu neno wa makwani watene na ke ni David Maraga ulomini na kumani ya kiko keu na ni umwe katuwa ulanga disikia ke inavikie na kwa nanga nundu iwoto kananga lero na atwaite inavikie na kukimangwa na kwa nangwa muno. Okay, na indi ithanguni ya thandatu na ya monza ikonetio maundu asu magunism na indi besio kula nwa is Kenya going the Haiti way. Ithanguni ya monza endo na movu asu malinda mwananchi na indi kuitwa Nyaribarichache ibindani ya last Friday kutoka na goons kana mbuli linina ataki convoy ile ya linda mwananchi ile lelo ni wakisi Keroka Road na indi timi nokililia thangu ya na mundu mo waisi Mondoi former vice president kula kwa vice president wa Kenya kwebinda yemwe na internal security minister George Saitoti ni ithe yake na endie aende akaumbwe nikenda DNA kunwe yakona nyakana chao usua ithe wake na kanani wailete kwithwa akinherit udhui wake na indi akani katuni nikenda ngunenge pengine katuni kaithangu ye kasoletwe music festival na indi kena kamundu kaso jabuka ya sisi ndio future ondo tena sia skulu sikiite ile iselele na ba ngalikuwa inongibe na music festival bado ya sia the future is in our hands na indi nendo kutini mawo mami nima konetia maundu moteti na valayu munene wa minister pampi ya Kenya Musalia Mudavadi ukoneka ateku konwa nthini wa battle ya mwana wa munini wa president no sakwani munene wa mwaka wa ngilili miongoni na monza kana baiba andu ukoneka yendekethio nthini wa maundu makoneti kiuteti na you in fact a session of western leaders kana mangaliko ya kumelembetani ya western mendekethetie mu speaker wa mbunge ya kati Moses Wetangula kwitheo lotetwe na yuma na yuma ndo moteti ni mambeye kwiyo mumbunge wa Suna East na Kenny Junet Mohamed na ola ni minority leader wa mbunge ya kati no bikie na kwa sakana sifuna ni project ya president udhimu yewe ya Uhuru Kenyatta na indi samwa kioko no tilika miongoni la kenda mawoni maingi muno tina kunengelelia monde kilo kwika hosa ithangu ilo kwenda ya The Daily Nation kana The Standard ubikie na kuisomea kwa withiania nito asali chapeti wambua samwa na nusu tudhiari kutwanthini wa kilingu cha salo cha kuyeka memenika FM kwa manadinje Mudonzwe na Jeremiah Kizito na kwa nito Carolina Mwini wa Muteti Tuanesa.